Kan aseda a eso eni egusua ede mamoa munyamadaje na modi data porcupine stand na porcupine stand de e bebia ka pure kotoko news na kotoko news nko a ena yebomo suko ewura ekofa ede besom aseda ne de egusu damasene de achew pa na pituo se bebo sumeni yete da kakra na ayensempi ni ehihye nioma ya bayi de muamani tua se for the past 2-3 days no pa de ba awia de ba anyase ye pese ye de anopa de ba de awia de ba ntino ye bebo yesire mu aka nya abotre ni mpanimfo di nkomo na asem na sane omo ka kire yen no na saa pepepe de amamo yamfa ye de nwura mu emma nsuo no mu mpi enyem menye nsuo kana saa pepepe sane o kina bi embe yese udu data ba behentro yeramase eguso sremo na mahoden ne ahokeka no so many comments eno na push on to bring the news yen hensem na se data boarding die di kan Bukwala ewo Uganda national team na ohwe Bukwala o Uganda national team a fekeke ni nyina na ese abrantie no sane atade kokko no efata no by the way Uganda omesha red ewo omo training to he red na ehye no na de compare na kotoko de say red na wura brantie no pa a eye adwumason ewo ne widiem na mehwe kotoko player obo a foreign national team na enwa new team da suberi nkomodie no utia na se bibia ya da edi se abrantie no se obekoso atena esi aka ma Asante Kotoko no e bibia wo ho na hajen kakra se ka sabri ne se Kotoko ida se ye didi ne ho aton ana okoso esi aka ma Kotoko bar Kotoko di ni ukuma pembe ntino I think say we will enjoy the last moments ka Asante Kotoko any Steve Bukwala na yenye chidie ewo yempanimfuo mu say they will get a better replacement for Steve Bukwala but ebra na me here picture no na eyem ya pa say Kotoko player do national team na akoye say in the coming days ana be 4-5 months no be 90% onsi akan ma Kotoko biom. This is just a passing story till yemfen to one yonko. Dr. Kyei is in the news and the entire Dr. Kyei wo news ni nyina yetiawa enra Nations FC echi team efend Dreams FC ehye na yenya ntie se Dr. Kyei ene ne mrantie no last the coach Kasim Mengo ene opanyina efend Johnson Smith ene nkitaodie bi a ano ohye na de ntie yakofa asemu aba ni nyina na yese nipa bebre ye de omo trim se Nations de Kotoko be show omo sempo Nations de Kotoko be show omo sempo na no ena mama kwatwe asemu yaba so wo hwe Facebook ene Twitter ese efend X na asemba akwa dodo na atai ka woso ne se ebra Kotoko kobo Nations nyoma bi se o stadium hono Dr. Kyei decide se ono ankasa betuaka enti omuso obi otimi tua ka ank eye Kotoko ka because FA ni ball Kotoko ka 80,000 obi ono atimi tua de ene ba team ana ono ani team ene Kotoko beba enye competitive na no na me de asem we brem se me ne Nations FC CEO edi nkomo mre bi atwam na that time no mo bebo Kotoko FA Cup no what I can tell you is that they were not impressed with Kotoko Nations as in the 4-2 FA Cup. Emma many anje home because they wanted to beat Kotoko FA Cup and move on to the next stage. So it's over the second position, and I can confidently tell you, say, Omani need to because Saturday a summer test ne has. So many points gap between Nations ne Samates 2. It is a house 8 mi wuremu akoha
Samatesa na chese nations edi nkunim o makoda top of the league. Na Dr. Kwame Kyei ntia amenya na yese bonus a etofoma ship players nkuran ema omo kokoden yiro ho bobo no one ne ma no e dia two players nanim so mo mbra kwasiada baba sports stadium no mo mbe yikeche no mo ndi nkunim na intimbu omo compete for the league title because the stadium no it be the Bo Africa na eyi tie no aye de ho amede ma bonus no de mate no eso a opanyini no assure the players no inti kotoko momo mani nda ho na ma mo mfa match ne say efofulefo na mo betwa fa nation so simple sa de no atoto amento amenkomo so Abdul Fattah Shafi ede ne nsem koja PFAG anopa no me hye bobo sa asem no me wura kotoko aso ye mako chinchin apede ekoso okotoko so na me de aba abesom na de mensa kanie Asante Kotoko the last 2 months and last month there na omni receive alasa chipsa na emu no we ni hwa ha na we ni hwa ha na nye yie the letters ni bi kwa na exchange a na ebufuo na eno na anoma akase bi akasa gu masum se nsem no a na ekoso Fatau Safutela Rashid no temu nsem no ebi ekotwi fa amanhia aboboa no eno ye de mensa aka ebi ekofa afikasi ma aboboa no because yenyire nim se ese paneem potofo kagetia a dede ekoso ya afikasi mte tinsem no kofa afikasi ma aboboa no na mpanimfo afra ayem sinja to manim se players na we ni e ka won framem no afikasi mani nje ho ti omo mpa kwan a omo be fa so ne nsem ahodo e be ba fa Kotoko ho ni players no ebia ni ho ese copy player status committee na ekoye nsem he na ekofa ase bia ba sa kwanya be ba omo nchi asem ne nhye dem no monka ti se na me ka kire wo anopa se me din koma ko PFAG side na matesa asem no mpeso mu siesie no me ko Kotoko side no omo so asi so stamp se no kore ade ewom nie Asante Kotoko team no sesei enra obi otie eye Emmanuel Newton Dasubayi wa Kesbin bia no odi tuja se Asante Kotoko European trip no omni receive alasa chips aso dibi hu nkomo na esia omo beto Kotoko chitafo ani eno confirm se sesei no Kotoko ne chips are in good terms enti Fatau nkomo no Fatau initially was approached and mpanimfo bisa an say sika san and obeje Kotoko about 6 figures sika no 000 mako be enum and 1 letter share enim and ye dia brand ne kan and Kumasi Asante Kotoko mpanimfo so ball 4 and yes say we dey 000 nyansa and 0 baako na baako share ni Kotoko for so ball 5 figures as he say no penifo hwe se ombesiesi asem no nti player status committee asem na nya nkopie mu ho ama omawhoro na kama se ne bibia beto yi nti wan hwe ya Fatau nsem no nti biem do so mbe kan wodem enya ade abetse Fatau betuja biem wa abonten because on bekan wodem TFAG and Kotoko now are in good terms and they are fixing all issues concerning players and Asante Kotoko. And also ye de oha me de ma na me ye free hotel na ma also enumre ohu de ekoso e wa Asante Kotoko. Me to aso yesi wonso eni nipa. Nti edu de adin a e nipa ne kasa e ma akoma etoyem. Metimi de mensesi mebo aka akire wo se ochena Asante Kotoko be training mienu ombe ya anopa no ma ye awia eno ye de beto mu a me de ma wo na awia no ahoho a omumu odu ebebom dompem aka bom akopie mu Asante Kotoko training grounds ye di kan is expected na IMC no mpanimfu ewom osi apia sese de woni Ghana
Anana Penkra Kwasi Awua, and Emmanuel Newton Dasbury. Commodity any said they are expected to be at the training grounds. And you better say a normal. There be train. And you know, pet. Kumasi Asante Kotoko team no sono. And your former players. Our mabu be peno. And yan entie. Se be mienu and se so. Ebe come wabum. Ako piemo. Ewo Kumasi Asante Kotoko training grounds. And so Asante Kotoko chitafo bi a wetwam. A omudi dibie kese ewa Asante Kotoko mu no. Dodo na ewa Asante region no so come wabum. Ako piemo adakwagate. Na the yense kan yese yewura Kofi Badu a chief of staff no sa Abraham no kasei almost 70% done so panyine no so no obey special guest a ono abekọ akotena Kotoko training grounds no akọ help Kotoko mrantie ni training to ochira ene ne memene da so de Kumasi Asante Kotoko players no ebenya ahoho na de nti ahoho we nyina ekọ ne yese Kotoko about 3 matches a dim kubu atwa so enye fe ensem fata ku no enu nti mpanifo ihu se so mo twebe mrantie no no mo kan rehyimu nsem bi to omo koma so omo hu se enioma nkoyie na emo omo ta omachi omo hu se enioma agi egu na emo omo odosoro nko omo de emo entie no di efiru oba me de ma from the camp of Kumasi Asante Kotoko enumere de dame na so a ma pepa ho a ma mfa me de anka ho a ma so ne so a me de abrɛ no eno ebie enti the guest to be coming the chief of staff is 70% fikasie mu de obetimi atrekew nti asem no nya ne konkumpa a usiesie ne yie former players eno de confirmed former supporters ene uhu video me post na chairman K5 eba promise inanentie chairman Benazo chairman K5 mu ene Alex Menu mu ene sewuhu se chairman Solo omuso aye busy there but ono so kan ho ma enyo ama na IMC the man himself the legendary man Mr. Kofi Badu asobewo na o makokere odo e dia Kumasi Asante Kotoko play because o menim say so ma mtoto omo nyoma yi a wan hwe na Kotoko match o mebo against nations no sa nyame amfa fie ne nkugbo ba dia ene awuwi a wukọ bechima kobo agama eno so ye de yeson sana maso kuna bisu abakumase eno aba besi akan ke hunu se o hwe matches na dreams nsu atere ne samates nyina Kotoko lusu ba mpanimfo mpese beduru hansa na agie ntomo kika mu jana bom no maso ama adere ansa na Kotoko abo nations yese fata se wote no ena maboa no e di abro ebi akem oro kira no pa egusu twen course bi a ye de be confirm nsem ni bi ansa na ye di abro na menka mu nyina mo bye bye.